салом алейкум ва раҳматуллоҳ ва баракатуҳу. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. имрӯз ба саволҳои бешумори ҳамагон ки дар тамоми видеоҳои дигарон ҳатто ман мехонам комментарияҳоро, ман ҳамчун мусалмон бетараф буда наметавонам. ин видеоро ман ба хотири аллоҳ карда истодам. ин видеое ман пешниҳод мекунам нафаре агар худро бандаи аллоҳ шуморад, уммати пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам шуморад, вақте ин видеоро гӯш кард, аз аввал то охир бо диққат аввал гӯш кунад ва чизе бо бидонад иловагӣ дар поёни комментария нависад, то ки дигарон аз он баҳра баранд. зиёд ҳастанд ки дар хоби ғафлат ҳастанд, бехабар ҳастанд аз ин гуфтаҳо, аз ин гуфтаҳои Қуръон, аз пешгӯиҳои Қуръон, аз фармонҳои Аллоҳ бениҳоят бехабар ҳастанд. ва ман на ба хотири лайк, просмотр, худ нишон додан ин видеоро карда истодам. ман ба хотири Аллоҳ карда истодам, ҳамчун зани мусалмон ба он хотире карда истодам ки дар дафтари аъмоли ман фардо рӯзи қиёмат навишта шавад ки ман видео пешниҳод кардам ва чандин нафаре ки дар хоби ғафлат аст, бовар кунед ин видеоро гӯш кунам ба худ меоям. чунки аксарияти мусалмонҳои мо Қуръонро мехонанд, баъзеаш, ҳамааш не, Қуръонро мехонанд, маънои Қуръонро, тарҷумаи онро намедонанд, ягон ҳарфи ӯро тарҷумаашро намефаҳманд. дар як моҳ як маротиба ду маротиба ҳам мехонад, аммо тарҷумаашро, переводашро намефаҳмад. шумо фикр кунед, вақте ки перевод тарҷумаро нафаҳмад, оё вай чизе аз Қуръон ба худ мекунад ва ягон чизи тарбиявӣ метавонад дар оила, дар фарзандаш, дар як хештабораш фаҳмонад ки Қуръон инро манъ кардааст, накунед. гуфта наметавонад. вақте ки хонию маънои ӯро нафаҳмӣ, шумо мана худ тасаввур баред. барои ҳамин гуфтаниам ки нафарони ин видеоро тамошо мекунед, хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, ин видео фақат барои Аллоҳ аст. хоҳиш мекунам видеоро падилиса кунед, ба дигарон фиристонед, лайк гузоред, то ки видео дар саҳифаҳои интернет паҳн шавад. боварӣ дорам ки чандин нафарон ҳамин видеоро гӯш карда роҳро дигар мекунанд. ин даъвати ман фақат бар он аст ки Қуръони каримро вақте мехонед, тарҷумаашро ҳатман бидонед. дар Play Market ҳаст, Қуръон ҳам ҳаст, тарҷума аст, ба тамоми забонҳо метавонед ки приложение скачат карда гӯш кунед ё хонед. беҳад осон аст ин асри 21, ҳама чиз ба воситаи интернет аст, бемалол метавонед. барои ҳамин ман гуфтаниам ки ҷангу ҷанҷоле ки имрӯз аз 7 октябри 2023 байни Фаластин ва Исроил рафта истодааст, ҳамагон медонед. шарт нест ман ҳамаро ба шумо фаҳмонам. ҳамагон шабу рӯз ахбору интернет гӯш мекунед, мехонед. аммо манро барои як чизаш сахт алам кардааст, ҳамчун зани мусалмон, ҳамчун модар, ҳамчун бибӣ. таги 100 нафар кӯдаки бегуноҳ кушта шуд. шумо медонед? тасаввур кунед, вай набираи шумо буд ё фарзанди шумо буд. 100 нафар кӯдаки ноболиғи бегуноҳ кушта шуд. онҳо аз дунё чизе надида буданд. занҳои ҳомиладор кушта шуданд. дар батни онҳо фарзанди 4 моҳа, 5 моҳа, 9 моҳа буданд. онҳо бегуноҳ кушта шуданд. магар ҳар як модар, ҳар як мусалмон ҳаминро дида бетараф буда метавонад? ҳаминро гуфтаниам ки мо аз осмон гап намегирем, аз дигарон гап намегирем, аз худи Қуръони кариме ки охирон китоби мо мусалмонҳо аст, охирон китоби охирзамон аст. мо дар охирзамон қарор дорем, замони охирин мо қарор дорем. яъне дар сураи Ал-Исро дар Макка нозил шудааст. сураи Ал-Исро 111 оят дорад. дар ин сура гуфта шудааст пайғамбар Мусоро китоб додем. китоби Тавротро доданд дар як кӯҳе ки ба воситаи фариштае ки ҳамун китобро гиру ба бани Исроил фаҳмон ки Аллоҳ якау ягона аст, фақат итоат ба ӯ кунанд.
یعنی گفته است در سوره اسراء که به پیغمبر موسی کتاب دادیم و آن را هدایت به بنی اسرائیل گفتیم. با جز من یعنی با جز الله کارساز برای خود نگیرید. با یهودان در کتابهایشان فهماندیم، خاطرنشین کردیم که در زمین 2 بار فساد خواهد کرد. یعنی 2 بار فساد خواهد کرد و 2 مراتبه مجازات خواهد گرفت. شما معنی گپ فهمیده استوده است؟ یعنی 2 مراتبه فساد خواهد کرد. این پیشگویی قرآن است. در سوره الاسراء 2 مراتبه فساد خواهد کرد و برای انمی کاری فساداتون 2 مراتبه حتما جزا خواهد گرفت. این پیشگویی قرآن در سوره اسراء است. و گفته شده است که روز فرا میرسد خانه های شما را جستجو میکنن. خانه های همون بنی اسرائیل رو، همون یهود ها رو جستجو میکنن. این وعده الله هست گفته است. این رو الله وعده کرده است. این عملی شدنی گفته است. وقتی الله وعده کرد در قرآن پیشگویی شد، مگر این نمی شود؟ این رو من نگفتم، یگان دانشمندی نگفته است. این رو الله گفته است. وعده الله است و در قرآن کریم پیش بینی شده است. غیر این گفته که با پیغمبر موسی 9 نشانه رو روان کرده. نشانه هاش شما میدونید، کینه هاش بینید، کینه پیغمبر موسی رو بینید. در نشانه ها چی است؟ عصا هست، دست، قحطی، بحر، طوفان، ملخ، قورباغه، شبوشک، خون. در کینای هم پیغمبر موسی همینو هستند. یک بار کیناش بینید. همین چیزها رو هم نشان داد، اما باز هم شرک به الله آوردن، باور نکردن. فرعون گفت ای موسی تو را جادو کردن. گفت از الله به موسی وحی آمد و موسی به فرعون گفت روزهای نزدیک همراه یارانت نیست و نابود میشوی. فرعون خواست موسی را از زمین بردارد، اما خودش با یارانش نیست و نابود شد. کینه ها از مرحمت اینترنت خونید، تاریخ رو خونید، میفهمید. به بنی اسرائیل گفته میگوید در قرآن کریم در این سرزمین مسکن کردید، روز قیامت فرا رسد شمایان را با هم آمیخته میسازیم. انا بینید، آمیخته را میدونید، عرالش کردن، اون طرفش خلاصه برارید. غیر این در آیت 5 سوره اسراء گفته است، خدا میفرماید ای یهود، پس چون وقتی انتقام اول فرا رسد بندگان سختی جنگجو و نیرومند خود رو، یعنی بنده های الله رو به شما برانگیزم، یعنی برزید شما میکنم، یعنی برزید شما روانه میکنم. آنها زمین های شما رو میگیرن و شما رو میکشن. دیدید؟ انا این فرمان های الله و پیشگویی های کتاب های مقدس هم. در همون هم پیشگویی شده است که دشمنان شما وارد مسجد الاقصی میشن. همین مسجد الاقصی در اکران میبینید. درباره این ویدیو کردن، ویدیوهای پیشتر را بینید. 2-3 ویدیو درباره همین سرزمین یروشلیم که من تابستان همین سال 2023 اونجا بودم زیارت کردم. درباره همین جای مقدس یعنی بیت المقدس من ویدیو کردم. ویدیوهای پیشتر رو بینید، تاریخ اینجا رو پر میفهمید. شرط نیست من تکرار کنم. و گفته از دشمنان شما وارد مسجد الاقصی می شوند و باری اول داخل شده بودند. اونها از چیز ترس دارن. گفته است از چیز، یعنی در ترسن. دشمنان انمی سرزمین، انمی مسجد الاقصی در ترسن، چیز در وهیمه افتادن. غیر این پیغمبر سلیمان نزد الله همه خیل دست می بردارد، به الله مراجعت میکند، خواهش میکند. الله یگانه میگوید 3 دعا دارم، یعنی که دعاها دست دعا میبردارد. میگوید یکم الله مهربانم میگه به من حکم کن که حکم من مانند به حکم تو شود. دیوم به من دولت بایگری بده که کسی نداشته باشد. سیوم میگه نفران بنده هایی که به مسجد الاقصی آمده زیارت میکنن، نماز میخونن، گناه های اونها رو ببخش. اما همین ها میشوند، یعنی که دعاهای او مستجاب میشوند، الله قبول میکند.
нафаре ба ин масҷидулақсо меравад, зиёрат мекунад, як намозаш ба 1000 ракаат баробар аст. ана бинед телевизори масалан Астана, Қазоқистон дар ин ҷо рӯйрост баромад карда гуфт, нишон дод ки мақомоти полиси Израил дар рӯзи Рамазон, дар моҳи шарифи Рамазон вориди Масҷидулақсо шуданд. Анамин дохили Масҷидулақсо аст. Бинед, анам гумбази тиллоӣ метобад. ана ин ҷо даромада, яъне ки ҳуҷум карданд. Чӣ қадар бинед ки мана дида истодаед, тирандозӣ карданд. Чандин нафарони бегуноҳ дар вақти хондани намоз ҷароҳатҳои вазнӣ бардоштанд, ҳатто ба ҳалокат расиданд. дар рӯзи рамазонӣ, моҳи шарифи рамазони соли 2023 ҳамин бинед ки ҳатто мегӯяд дар ҳамин ҷо ҳамин журналисти ҳамин телевизиони Астана мегӯяд ки духтурон табибон омаданд ки кӯмак кунанд, онҳоро нагузоштанд. ҳатто мегӯяд ҳамин мақомоти полиси Изроил онҳоро нагузошт. мегӯяд бинед занҳо аз дохили масҷид баромада гуфта истоданд, ана ин зан ҷароҳати вазнинтаринро бардоштааст, ба зур гап мезанад. мегӯяд ман дар вақти намоз хондан ба мо ҳуҷум кардам, ман мегӯяд ҷароҳати вазнин бардоштам. ана ин сарзамини Ерусалим аст. ин сарзамине аст ки Масҷидулақсо онҷо ҷойгир аст. шумо ҳатман видеои пештараи манро бинед дар бораи Масҷидулақсо. ана ин гумбази тиллоӣ дар тагаш санги муаллақ аст. пайғамбари азизи мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҳамин болои санги муаллақ ба осмон рафтааст шаби мерӯз. яъне Байтулмуқаддас, Ерусалим замини тамоми мусалмонҳост, на ин ки замини арабу дигар аст. ин замини тамоми мусалмонҳои рӯи дунё аст. сарзамини пайғамбарон аст. ислом манъ кардааст куштани кӯдакон, занҳо ва дигарон. аммо имрӯзҳо дар Фаластин бинед чӣ қадар занҳои ҳомила вафот карданд, чӣ қадар кӯдакони ноболиғ вафот карданд. бо тракторо ҳатто қабр кофтанд, манзили онҳоро қатор мондану бо булдозер онҳоро гӯронданд. ин таҳшат нест магар? Фаластин сарзамини пайғамбарон аст. сарзамини Иброҳим пайғамбар аст. Исо пайғамбар онҷо таваллуд шудааст. бинед президенти Туркия чӣ гуфта истодааст? ба забони туркӣ гуфта истодааст ки ин чӣ гап аст? рӯи рост дар ҷои шариф, дар ҷои муқаддас, яъне Байтулмуқаддас, мақомоти полиси Израил даромада, яъне ин қадар бераҳмӣ бешафқатӣ дар моҳи шарифи Рамазон баромад карда истодааст. яъне тарафдор шуда истодааст, дастгирӣ карда истодааст ҳамин мусалмонҳои дохили ҳамин Масҷидулақсоро. баъдан инро бояд қайд кард ки дар ин Масҷидулақсо чандин маротиба дар омадан фасодкорӣ карданд. таърихро бине, интернетро бине, ҳамаш ҳаст. ҳатто ҳазрати Умар дар ин ҷо даромада чизе ки дар он ҷо ифлосиҳо, ахолотҳо партофта буданд, душманони дини ислом, ҳамонҳоро бо дасташ чин тоза кард ва шартнома баст. шартнома барпо кард ки байни насоро ва мусалмон, яъне шартнома баст, сулҳ шавад ва ҷудо шаванд. ғайри ин гуфтаниам ки ин қиблаи аввалини мо дар ислом дар ҳамин ҷо пайдо шудааст, баъд дар Каъба шудааст. видеои пештарада гуфтам, боз такрор мекунам. худованд гуфтааст ба ман кӯмак кунед, ба шумо кӯмак мекунам. худованд инро ваъда додааст. кӯмаки мо бандаҳо ин итоат кардан аст. фақат итоат кардан фақат ба гуфтаҳои Аллоҳ ва пешгӯиҳои Қуръон аст. Қуръон муқаддас аст ва пешгӯиҳои Қуръонро бояд мо дастгирӣ кунем. мо бояд хонем, тарҷума кунем, ба дигарон фаҳмонем. ховай дар газет бошад, хо китоб барорем, хо дар ҳамин хел интернет бошад. як ҷумларо ақаллан як инсоне ки ба хоби ғафлат рафтааст, як мусалмоне ки ба хоби ғафлат рафтааст, шабу рӯз кинои сериал тамошо мекунад, мексиканский, турецкий, дигару дигар, фарзандаш аз қафои вай ҳамон киноҳоро тамошо мекунад. ана ба ҳамоно бояд дарс шавад. пеш аз ҳама онҳо бояд бидонанд ки дар Қуръон чӣ пешгӯӣ шудааст. Қуръон чӣ гуфтааст ба мо? фармонҳои Аллоҳ чӣ ҳастанд? вақте ки Қуръон нахонем, мо чӣ гуна мусалмон ҳастем? бандаи мусалмон бояд намоз хонад, Қуръон хонад. Қуръонро хонад, тарҷумашро нафаҳмад, надонад, чӣ хел ба дигарон мефаҳмонад? ғайри ин гуфтаниам ки дифоъ аз Фаластин, дифоъ аз Масҷидулақсо аст.
این مسجدی که دربارش ویدیو کردم اینا باز گفته ایستادم، چون که این جایگاه اسلام است. این سرزمین بیت المقدس باید آزاد باشد، دائما آزاد باشد. تاریخ دین از کعبه آغاز شده است. تاریخ دین اسلام از کعبه آغاز شده است. کعبه مرکز زمین است. اول کعبه روی زمین برآمده است. 6000 سال پیش بحر میانه زمین سردنزیم نمور نبود. پیغمبر نوح در آنجا زندگی میکرد. اما وقت فسق و فساد سر شد، مخالفان الله بزرگ سر شد، دیدید کنایش است. بینید کنای پیغمبر نوح، کشتی ساختند و دیگران همه غرق آب شدند. حتی فرزند خودش، پسر خودش که فرمانهای الله را گوش نمیکرد، با پدر خود حتی اطاعت نمیکرد، گوش نمیکرد، وقتی غرق آب شد دستش را دراز کرد، اما پیغمبر نوح دستش را نگرفت. غرق آب شد رفت. فرزندش، فرزند پیغمبر نوح، این رو مولتی فیلم کردن بعضی دولت ها، کتاب ها دارد، کینو دارد. مرحمت یابید درباره پیغمبر نوح تماشا کنید. و فرزندان نشانتی در یوتیوب هست، و فرزندان نشانتی تو که بدونن، تاریخ دین اسلام رو بدونن. ما مسلمان هستیم، باید ما تاریخ خود رو پیش از همه بدونیم، بعد تاریخ دیگر دولت ها رو. پیغمبر ابراهیم در عراق تولد شده است. پیغمبر موسی در مصر بود. عیسی پیغمبر در فلسطین تولد شده است. زادگاهش فلسطین است. رسول خدا زادگاهش مکه بود. جنگ حاضره جنگ تمدنی است. جنگ آخری زمان است. انمی جنگ حاضره رفته ایستاده است. در قرآن کریم پیشگویی شده است این جنگ آخری زمان است. ما در آخری زمان قرار داریم. کتاب ما قرآن مقدس آخرین کتاب است. پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر بود. امروز هم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم زنده است. یار دارد. یاران او نفرانی هستند که به اهل ایمان رحمدلند، ضد کفار جنگ و جهاد دارند. اینها یاران امام مهدی اند. امام مهدی شما باید بدونید که حتما پیدا می شود. بر نزدیکی ها پیدا می شود. این 12ام امام است. همین امام مهدی 12ام امام است. یاران آخر زمانی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و امام مهدی هستند. همین یارانی که مثال عین حال گفته های الله را، فرمان های الله را اجرا دارند، پیشگویی های قرآن را اجرا دارند. خدا میگوید ای بنده خوبی من، آینده را بساز، وعده های من را اجرا کنید گفته است خداوند بزرگ من. وعده های من را اجرا کنید. چی وعده کرده است؟ در قرآن کریم همه خیل وعده های زیاد است از طرف الله به ما مسلمان ها، به ما بنده ها. و این را باید بدونید که قرآن میگوید آینده را بسازید. یعنی گذشته چی بود چی نشد، گذشت رفت. گذشته رو باید بدونیم، به نسل نورس بفهمونیم. از پیغمبر نوح سر کرده تا پیغمبر محمد بفهمونیم حیات آنها رو، زندگی آنها رو، عائله آنها رو، فرزندان آنها رو، چی ملت و چی قوم بودن و چی ها میفهموندن به مردم. یعنی که الله به آنها وحی میفرست و آنها به مردم میفرستند. همه اینها رو ما باید از خردی به فرزندان نبیره ها بفهمونیم. و تمام زبان، و تمام زبان هست در اینترنت، هازی همه چیز هست. و بعدا ترجمه قرآن رو حتما باید بدونیم. ترجمه رو بدونیم و به دیگران بفرستیم. وقتی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگوید فردا روز قیامت خودش می ایستاده است، اول نفرانی عالمان دین رو، مثلا همین نفران علمدار رو سوال میکرده است آیا تو علم داشتی به امتان من و بنده های الله چی خوبی کردی، چی رو فهموندی؟ انا بینید سوال اولی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به امتانش است، به امتانی که دین دارن، عالم هستن. وقتی که عالم باشد، دین باشد، عالم دین اسلام باشد، خاموش استاد، از چیزی ترسد، یا که به خاطر یگان منصب یا منصب فرزندش
خاموش ایستد، حقیقت رو نگوید، ترجمه قرآن رو نگوید، فرمانهای الله رو به زبان تاجیکی و فارسی نفهماند، فردا روز قیامت در نزد پیغمبر عزیز محمد صلی الله علیه و سلام با سوال او جواب دادن نتواند، در دهان او یعنی میدونید که لجامی آتشین رو میزنند. این رو من نگفتم، این در حدیث ها است، در حدیث پیغمبر است. این رو پیغمبر گفته است، من نه. برای همین من عالم دین هم نباشم، چنین خود میدانم الحمدلله مسلمان هستم، قرآن میخونم، ترجمه های قرآن رو میخونم، مطالعه میکنم و میخواهم به نفران بفرستم و به نفران دیگر بفرستم که در خواب غفلت هستند. بینید که همین جنگ حاضره پیشگویی شده است در قرآن، در سوره الاسراء. همین جنگ حاضره، همین زده در آمدن در مسجد الاقصی، فسق و فساد کردن نیز در قرآن کریم پیشگویی شده است. همه اینها از طرف الله بسیارش وحی می شوند و پیغمبران و نازل می شوند. شما باید این رو بدانید که وقتی چیزی می دانید خب شینید نگوید، این به خدا گناه است. این گناه است. فردا روز قیامت جواب می دهیم برای این. چیزی که دانم باید برسانم، باید بفهمونم. این در دفتر اعمال من نوشته می شود پیش از همه. فردا روز قیامت کسی کارهای نیک کند دفتر اعمالش با دست راستش می دهند، کسی کاری بد کند با دست چپش می گیرد. باید ما مسلمان ها کوشش کنیم روز یک گناه نکنیم. روز گناه های خود را کرده باشیم زاره و تولا کنیم، از الله بخشش پرسیم، در 5 وقت نماز گریه کنیم نزد الله، زاره کنیم که گناه های ما را عفو بکن و کوشش کنیم گناه نکنیم. اگر قرآن را ترجمهش را بخونید همش نصیحت است، پند و نصیحت است، زندگی راست را نشان داده است. این بسیار کتاب تربیوی است. امروز ها باید ما به تمام زبان ها به اهل عائله، فرزندان، نبیره ها، خویش و تبار فهمونیم، پیشگویی های قرآن را فهمونیم. اکثریت انسان ها در خواب غفلت هستند. اکثریت فرزندان گوش نمیکنند. میگه قرآن را بخون، گوش نمیکنند. میبینیم وقت نداریم. میگیم بعضیش قیامت را فکر کردن در کار. در همون فلسطین هم کی میگفت که جنگ میشد اینقدر آدم میمرد؟ کی میگفت که در هیرات من عملمید 1 هفته پیش زمین جنبش شد، هزارها انسان ها تگ خاک موندن؟ کی میگفت در ترکیه اینقدر زمین جنبی وزنی شد، هزارها انسان ها بایگری آنها تگ خاک موند؟ چقدر دولت ها تگ آب موندن، تگ لای موندن؟ آیا آنها میدانستن این را؟ نمیدانستن. برای همین مهم هر یکی ما مسلمان هستیم قرآن رو باید خونیم. این کتاب ما است، کتاب آخری زمانی ما مسلمان ها است، کتاب مقدس ترین است و ترجمهش رو نیز باید دونیم. خوش به حال آن انسان هایی که میدونن، خوش به حال آنهایی که در اینترنت جستجو میکنن، ترجمه اون رو میخونن، از خود میکنن و با دیگران میفهمونن. برآمدهایی که درباره همین قرآن کریم پیشگویی های قرآن میکنن، خوش به حال آنها، رحمت به پدر و مادر آنها، چون که زیاد انسان ها از آنها با چیزی میفهمن. برای همین خواهش میکنم نفر درباره پیشگویی های قرآن، درباره ترجمه سوره و آیه های قرآن چیزی بداند، گوید به خدا ثواب کلام میگیرید. نویسید. برآمد کردن نتوانید، نویسید. در امان الله باشید. سلامت باشید و سربلند.